Ok, namješteno. Super. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas, ljudi, pričamo o tome zašto je GTA 6 odgođen. Ne, zapravo to nije tema. Ali da, GTA 6 je odgođen. Za sve vas koji ne znate, GTA 6 oficijalno je odgođen. Evo ga, umire. Vidite šta se desi kad ja krenem snimat video. GTA 6 barem je dobio oficijalni release date, bar na ono što sad možemo misliti da je release date, u maju. Ja sam pogledao prvo taj post kad mi je Skula i nazvao i rekao daj pogledaj. Ja sam onako pogledao i rekao super, ne gledajući na kraju godine da piše 26, a ne 25. Tako da GTA 6 je definitivno odgođen za sljedeću godinu. Ajde se vratimo malo na jednu zanimljiviju temu, a to jeste zašto mene nije bilo ova 3 mjeseca. Mislim da sam prije 3 mjeseca zadnji klip izbacio. Zašto? Kako? Šta? Ovo ono? I ostajte obavezno do kraja klipa. I da, kao što ste mogli primijetiti, sjedim u svom autu. Kupio sam sebi auto. Kupio sam sebi Audija A6, 3x S-Line, 3.0 motor, 245 konja. Prelijepo auto, ima full opremu, quattro je naravno, crno nebo, sportska iznutra oprema, veliki display, ne znam šta bi još, S-Line sjedišta, kožna, full, dosta dobro očuvan, svana ima dosta nekih ogrebotina, packi, čak me čovjek, nakon što sam kupio odmah auto, udario u Sarajevu, tako da to treba još osiguranje da sredi i sve. Ali sve u svemu mnogo lijepo, ima piano black ovdje unutra interijer, baš je auto grmilica. Karavana sam uzeo zato što jednostavno Audijevi karavan 6 su kao raketice i izgleda tako da sad je trenutno, bio je na 18-kama, Audijevim felugama originalnim, sad je na Audijevim originalnim rotorkama 20-kama. Naravno osjetiš sve živo na ulici, ali 20-ke feluge mu prelijepo stoje i definitivno Audi rotorke jedne od najljepših feluga su mi oduvijek bile. I sad kad mogu definitivvo imati te rotorke feluge na svom auto je ono nešto wow. Eto, to sam htio sa vama podijeliti. Ja sam čak bio napravio YouTube video o svom novom autu i sve detaljno, sve objasnio. Međutim, šta se desilo? Otad nije bilo klipova. Ja sam stavio taj klip da se uploaduje. Editovao sam ga, mislim da je bilo 6 sati. Baš sam ono snimio sve moguće kadrove da vam pokažem. I sve prednosti i sve mane ovog auta. Međutim, šta se desilo? Dobio sam copyright strike. Po bog zna koji put. Dobio sam copyright strike, vjerovali ili ne, na video iz 2017. godine koji je bio GTA San Andreas. Kako skinuti GTA San Andreas. Dobio sam na to copyright strike i nisam mogao da snimam. Tako da to mi je bilo baš krivo, zato što sam imao baš neki dobar momentum snimanja. Pravim ovaj video čisto da vas pozdravim. Prije svega poželio sam vas mnogo. Dosta će biti ljepših klipova u narednom periodu. Tako da ovo smatrate jednu epizodu rani Chafe. Ja sa vama pričam, malo podijelim nešto. Ajde da backstoryam zadnja 2 mjeseca šta se to kod mene dešava. Otvorio sam svoj drugi funded račun ikad u životu. Prvi je bio 5.000, drugi je bio sa 10.000, taj od 10.000 nažalost sam onda vidio da mi ne paše prop firma baš skroz, ne drže se baš nekih pravila koje su napisali u ovim dokumentima, tako da jednostavno split im je bio od 70 do 85 ide meni, njima ide ostatak, što je bilo ok. Međutim, zadnju isplatu je bilo 50-50, što mi baš nije pasalo. Onda su on naveli x nekih razloga, kao tradilo se na vijestima, tradilo se ovo, tradilo se ono, različiti lot size. Ja nikad ne tradam na vijestima. Jednom sam tradao sa svojim parama, izgubio sam sve tu pare. Tako da ja ne tradam na vijestima, tako da ono, to je neka njihova, dosta sam stvari tu nabrali. Nakon što sam ja priložio uz dokaze da to nije istina, oni su jednostavno odlučili da mi zatvore račun. To mi je baš bilo bezobrazno, ali sam onda odlučio da pređem na nešto drugo. Prešao sam na FTMO. Tako da, FTMO ide fenomenalno. Sad radim trenutno drugu fazu. Trenutno smo 3% napravili u zadnja 3 dana, što je fenomenalno. Sad je vikend, odmaram od ponedjeljka opet i mislim da će ga sljedeće sedmice uspjeti otvoriti. Ja samo radim scalp trading. Ako vas zanima scalp trading, kako da kroz par minutica u vašem danu zaradite od 10 eura pa do 500 eura, ovisno o vašem kapitalu ili o prop firmi i sve, javite se obavezno na Instagram Bostačka Bruda porukom scalp. Morate biti punoljetna osoba. Šta se onda još desilo? Da, marketing smo napokon ustabilizovali. Sve koje zanima marketing, pasivna zarada, to jeste preporučivanje paketa, vi dobijate isplatu za to, dobijate rankove i sve. Javite mi se isto na Instagram porukom marketing, tako da ovisno šta vas zanima. Može vas zanimati jedno i drugo, tako da slobodno i to napomenite. Pošlijete mi porukicu lagano i možemo onda iskomunicirati, dogovoriti se za neki poziv. Što se tiče auta, nakon što sam mu zamijenio 20-ke, osjetio sam zvuk naprijed, lijevi ležaj na točku je otišao, potrošni materijal
ovo auto prešlo pofino, tako da potrošni materijal, to će se zamijeniti. U ponedjeljak idem, prekosutra faktički, idem da to novo stavim i mijenja još neke stvari dole ispod. Čisto neke stvari koje hoću preventivno da zamijenim, da osiguram sebe i ovo auto, zato što ja ne planiram fakat ovo auto imat zauvijek. Želim ga dalje nekad prodati. Mnogo mi je bitno da bude očuvano. Ja sam fakat neko ko me poznaje, ja volim da je auto picobello, da miriši. Znači kod mene ima 1, 2, 3, 4, 5 mirišljivaca ovdje naprijed. 6, 7 zapravo, ima ih i ovi ovdje što sam naručio s Temu, a imam i Luigija i Marija tu stoje. Naručio sam sebi kapu, ne znam vidite, Resident Evil 4, mnogo je jaka sa Temua. Tako da dosta stvari dešavalo, dosta sam se ustabilizovao. Počeo sam ići u teretanu sa svojim rodcom Ahmedinom. Pozdrav za moju rodcu Ahmedinu, hello. Sve me boli, danas sam radio, svaki dan radim kardio, hoću da smršam, nevjerojatno sam se udebljio, hoću da smršam. Radim kardio na kraju svakog treninga. Danas sam radio ramena i leđa, ne osjećam znači ovaj dio ovdje. Zato držim ovako ruk, zato što mi je naslonjena vam gore i onda mi je malo lakše. Dosta sam se više vjerski okrenuo, dosta mi je ljepše kako sam pronašao taj neki vjerski mir. Govorio sam u zadnjim videom, ne pijem više alkohol, davno još ima već sad će... Mislim da je već godina dana kako ne pijem alkohol, ne pušim cigare, prestao sam i to pušiti, tako da dosta sam se nekako ustabilizovao po pitanju toga, dosta mi je lijepo. One Piece se ponovo počeo znači streama, to mi je toliko dobro što ponovo izlaze nove epizode One Piece-a, jer ako ne znate, ja sam možda najveći fan One Piece-a. X figura imam iz One Piece-a, majica, dukserica, badge-eva, stikera, cijeli MacBook mi je obljepljen u One Piece stikerima, tako da One Piece mi je baš wow. Da ekipca, dosta tih stvari se dešavalo, dosta dobrih, mogu hvala Bogu reći. U skorije vrijeme pokrenem i humanitarnih kampanja. Želim da ljudima vratim, želim da community vratim, želim da svima vratim. Jer što sam naučio kad zarađivaš dosta novca i hvala Allahu dragom, mogu reći da u ovom momentu zarađivam bruku novca, trebate davati taj novac. I najbolju stvar koju možete uraditi za sebe, i to dobro zapamtite, ovo je najbolji savjet koji ćete ikad čuti, dajte novac u humanitarne svrhe. Uvijek ću to reći. Imat ćete bruku para, imat ćete bruku na faki, bereketa, imat ćete, sve će vam stizati, sve će vam ići u životu. Evo, elhamdulillah, mogu reći, ja na sedmičnom nivou, i ti ako želiš, obavezno napiši na Instagram, ja na sedmičnom nivou imam sad trenutno neki 2 do 3 hiljade dolara sedmično. Nikad laganiji nisam bio u životu, nikad nisam imao ovoliki manjak tereta u životu, tog nekog negativnog. Toliko mi je dobro, toliko, ne znam, elhamdulillah, mogu stvarno reći, još sad, samo da mi je stići do 100k na YouTube. Želim da stignem do 100k na YouTube, to mi je baš želja. By the way, na Audi ključ sam stavio od Red Bull, ne znam da li će se vidjeti, Showrun, ono što je bilo. Zatim imamo od Minecrafta imamo onu jabuku, Enchanted Golden Apple, imamo onaj totem, hop, hoće li se vidjeti, hoće. I imamo naravno mini Funko Pop od Rafija. To je taj update čuveni. Hvala puno svima na podršci. Molim vas, subscribe se na kanal, da stignemo do 100k, da to više riješimo, fakat naredni content koji želim da snimam. Želim samo da vama pomognem koliko mogu pomoći sa tih nekih trading, business strana, sa tih nekih mentalnih strana, da vam bude neki vid psihologa ili nekog nešto, da vam pomognem šta god. Ono što je meni pomoglo. Tako da, budem dobro, budem pozdravljeni, ostavite like, subscribe, neki komentar i vidimo se. Ćao!